wɔsi ase ohunu biara onipa abɛka no wobɛbu ho akontate mu da na wonsɛm so ɛna onam bɛbu bɛm na wonsɛm so ɛna onam bɛbu fɔ enti saa ɔsɔfo yi ɔkɔpɛ ne ho asɛm na yɛ ya sɛ obi okuta bible ɛgye nyame die na wo bible mu sɛ hwɛ yie no anka sɛ ntia panin Maybe Paul, Acts 23, verse 1 to 5. And when you watch it, on cry, okay, you some more. And when you watch it, you could not beg yourself or in Chiribi. For any adofono muniaba epiesi kapa ne so menemu edi ehye akaba sonko enkomo bibia seda ne damnya ebre eje edwa etie ensemo ayede ebesommo ewo too much HFD kasie yi eso ebra edru so gan wahala dwumedi ensemo a trendy ewo social media ne no ena yesi ehu enkonya de ehu hia no yesi hu nkonya ne apani nyina ne pomasi bre na nokure bia ewo mu no etimi adadi na etiefo ne ahwefo a mo so mo hweye no motimi akyere madwen ede afa ho na ne de ensem ababeto apono so enyina ene se yenua ba ma yem papa ya de nyina Apostle Kwabena Owusu ejei NDC sofo na wokokan se easy boss Madam Jimensa wobewu awiakete ekeka ensem de fa mampanyin ene honorable Kennedy Japan ne de ekeka ho ewono ene de Accra Circuit Court one more granting a bill of 1 billion enu no wonfa guarantors mienu one month so no one adwuma one ye at least a month one mutimi enya 2000 Ghana cedis na one more embra na enu no watimi enya ne fa ho dia na nensem a eba bonten a ye de kokota wo ka se won di for anase ensem no wan ka se bia obeku Madam Jimensa na emom kana na wo ka se wo ka se bia obewu awiakete no enkyere se onu enekwa kokunu ono ogye ni mfunso atum ana so wo kan wo court nanim se wonu wondi for wo asem no ho no eno na ma na lawyer for miensa woni no wo mo ekoye no wo mutimi kan bi ema no a eneda yi Accra Circuit Court wo mo ama no bill of 1 billion na ebesi enei wo mo a wo mbeye ne guarantor no wo manim entimi embai ne no na Ghana for so say abrante yi although say wada remand 2 weeks and I say more than 2 weeks nanso so wan hwa obesa atwirimu ebiem because NDC for no ama and I say obi bia enye na adwen say wo pese wo boa no na eno enene de matomensa ede afre Apostle Ajiman Prempra dodo na ni say God's Watchman other safani din ene the Bible Church of God serving there wo aye nkran ha kaswa Tuba Junction ya betwetwe nkomo ede afa ensem we hu gibre na ye twan ho ye ba ede nkomo didie no ebe hwehwe so Oniadafo ahaye GH too much and I okay Malupi and a case also for Malupi me baby I mean baby too much GH one and subscribe come home young parents and power but as my crowd Mesanso emamo akwaba ebiemo Apostle Ajiman Prempe ene de menino betwetwe enkomo Apostle memo akwaba ya me am this year na what is say nyame adom me hoye na wonso oh Kristo adom me yankopon do nti da bia ahode no ode ama me hoye samuso mo hoye nyame adom obi bia hoye Yesu adom Apostle asemu mpenipo enipa na pass asemu da bia me kan onipa na pen ho asem pa krakrakra nipa mom na pen ho asem penifo kan ya wo moa penifo asem ma kan go ode nyina adwuma because nyame asem Jo Apostle yen hwadio papa ono so di Apostle Kwabena Owusu eje mo be ka ya ye kokkoche na wi ewo ne nchen wo kokasa ti a easy boss Jimensa say so ya Apostle Apostle Kwabena eje Owusu so oni asore baby obehie bi otimi ne na asore ma bompaye no na da na ne de na ababeto edwa ese yenu abeme yem papai Accra Circuit Court one more like omo man 2 weeks
se won koda honum na wo mo ebe frɛ na asem no na wo mo ahwɛ aka no mo hwɛ eka ye o mo toto na no na kyerɛ sɛ wo de abetu edwa sɛ ensem na wo kan de fa yi si ho no wondi for like wondi for ewo ho because of say wan kase wo beku no o kase wo bewu awia kete odo say yi kyerɛ na onya ye ba wa enye ono ne pese wo so wo koku say nipa no enti omo ode ne lawyers ko ye ne nsem no ekọ ebi edibo ano de na ni sese no yama ne bill of 1 billion won fa ye guarantors enso so emba na guarantors no e was say wo mo adwuma wo mo eye ne month ye say bosum ye tua wo mo ka 2000 as an ometimi aba begina mu e de aman na ebesi ene sese ya me no ka say de obia onya 2000 obia enko ye so kwa guarantee ana ndi si ho hoyere enu nti na me de aba ha no ma me bebu say na wo hu nsem no esi efa yo kweti kapa enanso ede nyankopon se de edi nkan ona me ahoden okay aboy ho ba ma boni bia antwen yetima san so ahia obebusa me nsem a ekoso na me so metime gina nyame ansem so na edi ya to yi na me nhiraw won nhiraw adwumafo nyina nso mumu nyina ho ban ahwefo ne atiefo ba bia wo bia wo wiase mu no onyame nka ho mamu nyina so dwie me chia ma sori manyia me chia me yire ne me ma hira sere nhira ma obi biara onyame adwuma de yentimi nya aye won na mra ya transi ni atransi because wiase no esense money ntini ye chedi ena ensamfo ne adubonefo ne eniema enye nyina enti na police station so na wobusa me eye apostle owusu eje emra okoke kansem bi aye kire no ama se okoka adwam usi amani be na emom odaso ho se wongo tua 2000 bi nyasa wongo tua 1 billion 1 billion na wo mo mbeba be guarantee no bosom ye wo se adwuma wo mo ye de o mutimi nya wongo tua 1 billion cash na ye beli obi access kan ye kan bat ya ase ye ntue o se eye bill na de ama no but sureties wo mo mbeba se o mo bebe guarantee no obi ankoye o na dis wo mo ho ye de o mo na senka wo kama wo mu o na anya yi penalty no okotu no ahego na afa nchen oye team member oye player apasa de odi wo mo fe o da bi nyese mi di wo mo bom mi ni wo mo fe o true na me nka no because obi a obegina party bidim ekuo bidim nipa bidim e de aye bibie no wo se nipa no se ade no ye se ye papa se nye papa na se bone no udimu no odi ye adwuma no senke koyi a enke baboa o ana me boa na ankoyi Proverbs 16:25 Bible say ya wo kwan bi wo a etene wo ni pani so de na wie ye no wo kwan so wono woni se de wo ye no ebeboa no na boa party no eni na wie ye no akọwie ni prison oni ya chi na tu so tiase but nipa uti wiase a ya hwe wonu kasa yi okay Job so okasembi okay chapter 15 verse 3 to 6 no mami kan kire Job 15:3-6 osi odin sama emfra beyi aten eni insankika mfaso enimu enso wotu na misiro atwene na wo hwanya wo Nyankopon anim mpabo adwene so na wano ene be kire wo bone wo fa nitie katrema na wano ne be buufo na enyame na wano na ebe bu awo okay so enti wono ne katrema na odi akoka nsem weenu katrema da yenu no eno ne yedi hire wurade eno ne yedi dum nipa emu na nkyere katrema de katrema no anso sa ayo oja James chapter 3 verse 6 down mami kan fansi we so na fe yen kwa asem num ne yehwehwe bibi ho
James chapter 3 verse 6 to 10. Mumi enti awurade asem. Hwɛ, once was wara wano ene bebu a na nyame. Ensenhunu obi a bebie wano aka asem a enye asempa no. Wuhuna mane. Was it just was boni a ketrema etumi yo. Okay. Na tekrema nso ye oja. Tekrema ye wiase bi mu wo yen akwa mu a yakwa no nipadua no mu a eye de entene. Okay. Ede nkikaya kika enipa nyina na so nkwa nchimi ya etwa ne ho efiri awo mu no na efiri amanhum krom na waso ano na ntoteboa eni ntakraboa eni mmoa wo wia eni mmoa ewo epumu esu nyina nipa de won su adwudwo won na wadwudwo won na katrama de onipa biara ntumi nwodwo no. Okay. Katrama de nipa biara ntumi nwodwo no na eye ade boni a eye weremfo a ewuduro aye no ma eno na ye de hira ewurade ene eja no eno ara nso ena ye de edumi onipa a waye wo Nyankopon esubanso anokro no amu ene nhira ene numi fire. Amen. Amen. Hwɛ enipa bi abesa wo kɔsra imemo hwɛ wo kasa yi hwɛ awurade Yesu kura kan so Matthew 12:36 to 37 wɔsi ase uhunu biara onipa abɛka no ubebu ho akonta temu da na wonsam so ɛna onam bebu bem na wonsam so ɛna onam bebu fo enti san oso woi akope no ho asɛm na yɛmeya sɛ obi okuta Bible eji nyame die na wo Bible mu sɛ hwɛ yie no anka sɛ ntia panin Maybe Paul, Acts 23, verse 1 to 5. And when watching, on Kwa Kenya, some more. And when watching, the Kojina Belgium say, or in Chiribi, as said the party. Did you all and home pay? And you will be penny, so for Bako, I can see a monasum. Okay. And the Paul say, what was your momasum? Who boom raso, I can see a momasum. Bonnie and coupons about Boasum. And then a body guys in the Bako said, hey. When you go for soap penny, and I wouldn't not tell me. And I policy, me name so as of penny. No, I trust her and come on penny home as somebody. So, Paul, need me, dear Meduma say, Ghana, how be no autonom, the whole well. Oh, okay. O bien one to my Paul Bayano, or bet me I be one day anyway, holy. Meduma say, we're holy because I'm glad one impo. One who normally more treasure. Yami yusu no ye dwuma na wo kire se asam na firi na numu baaye no na nye te se wa kasetia opani enti wo se mi nimi so ye mampani ana so so fu pani fi so wa toro se en kan mampani ho bone mampani ana pani bia society organization group bia no opani o da no bia no kasentia no Okay. na ba kasetia Omo mpeni ni mpenifo eni party ni mu nyina omo so na tumi wasase so enti wan ka seyi ene ne hwe baby okokopie sese baby okokopie ya ese bele ni penti medi wachi ha me u sami say mi hunu dia menka oh okay mpenifo se afutuo sakra nipa eje se nsohwe minim se Baomis ofirimu fia Oh, okay. Because enipa uti wiase won hwe okasa yi ado bekọ atemu ado bekọ amanem ado bekọ prison wanum kasa wo se katrema kra we dey eja katrema ya ne di hirawo katrema ya ne di dume katrema ya ne de bekọ kopi atemu Okay. ya busi asem no obi ayi no wa hu asem kan obedem obekọ gem ana meboa sanity so enti enka be ya de mesre ni party members ne say
NDC for muhunu mobo pa nanka okopa bibi na aba ana anya yi so who say omo se bibi de political talk enti wonu political talk ni bia ena okoma yeyo ena ni dia anko wie ni ye ena okwakodem ye NDC for mumie monia na munyino no ye mode hye I said once a market as also support the apostle you be say. Me support so ya sofo. And why ya de enye. Me ka say me support to say boni a. Oye. Okay. Eno na me support. Okay. Oh, wonya ye, amuna kodem. What you say? Ndi asotwe na ba. Ye see ye pesika bi. Na ye de aiden. Ye de abeli. Abeli no. Wo mo betumi aye no so no, eye the party members. Oh, okay. Ena me stress party for no. Wo mu mie yani ne yenkoye ma no. Okay. Ye tuama no wi a afei no wotene ba bi. What you say? Na so na no be me na sacha na next time wo kasa no ahwe yie. Ne yankasa ntia o mampani. Yankasa ntia mpan for yisi. Boss no pani no down. Oye pani o. Oye opani wo manum. Ghana for mu tie nie. Enu ni wo kwasa o kasa tie pani. Because amlansam du no. Yankopon atwa mu say di waja enu nani. Respect your mother and your father. Respect your leaders. Obi oye penisi no obi ano. Also dia ni di ma no. Hwe wo kai Second Chronicles and Second Kings 11:21. Okay. Onyankopon de obi si hini wo Israel. Your friend Joash. No 7 years. Efiem son. Abemu a eni nyame kukuru ni si edi ni si akonya so wo ne brem. What you say? Owo ni si akonya so no. Na nipa enya 40 years ni wo. No 60 years, 70 years. 80 no ni mpanifo bebre ni wo. Ba nyame de small boy na kola wo 7 years. Edi eni die ni nyansa kra. Ena obetimi de abu man no. Eso nyame de ni si wo. Edi mpanifo ni na de respect ye den. Ema no. Ama otra akonya so 40 good years. Nsana ayi ni mena so amana ko. What you say? It is a wood to man. Now we are, I say, politics inti, obia to me candy or pa. But I've won about the cojim. But we have a crocodile, won't pay. Okay. On you, say, sir, and answer prison, oh, now who grow. Won't tell. What you say? Okay. A punishment. It is obe your here, where a penny. Fanny dear, ever man, and you did not tell. Also, you're so good about wounding your womb. Oh, one year now so. And this war, the Samoa, Mumia money, no money detour. No munko, Mvanko Benania, they are, or Membano. As I didn't call to my abai, or you been to my more prison for Twaba. Prison for Twaba. Apostle, young Brian Sanderson, so. Whom say, and yes, man, NDC for S1, and into no may a year woman, a day a man will be an agent of a soul or one. You me that say, Nipano, or Clemu said, or a party member, we NDC me. Because of Kasama NDC for. And the Kasama Monon and the Kasana Kui, and I did Asamaba. And the Media de Moon said, oh no, what's your head, bra? Say ya man a bill. I catch and so 1 penny per 2 and fan brow. And when you be, and I won't ye be. It's me busa say, whom say, or man's man in here because Apostle Woody hey, say, my father was say major, and he said, my papa could dip on EB. Now, yeah, pay yes, no papa way, oh papa way, not me took care of she and answer my more made the matches and me papenia. Someone so often me so ba into menya wo ba wo mo obedima tum se chinchina me ba no ntimi di na change ne mama no there be say o man soma no enti no hu ni so o man soma no enti na o mo so yi na ni di ama no say obusa ma sem wo yi a say o man soma no le say wo mu nim say wo ye party member ana wo mu nim oh okay wo mu nim na me de me jiri ni say kasa wan kasa yi no and nothing will be a change. And nothing else will be a chin. And the former president, Mahama, with a Miss Slow, what do you have for a nurse from Brem? Now the open one eye penny. A bay and I see a cheer doing Ketia, any charman, a party charman.
so mo mpanifo mi ensen secretary chairman and the flag bearer mu komu a ebe yie nti mesese so far as we member ne de so onye mpanifo no bi kura na ordinary member oto aba ne vote ba ko no ebetimi ama wako onim so enti enye se bia ono na se bia omo mpena asem ana se bia ono ana de ne pekoye ye nti na akoba na santi in the name of NDC enti omo momode no mo hwe na ono no obi a oye sofo no mistake no aye me can pray mistake no aye ese se sofo wo yesa wo di ni patem wo kas setia wo mpanifo ya yedi wo so o man ene be bia ni ho e beja wo kọ America wo kọ Europe wo kọ Europa the world Asia bia no wo kọ yesa de na yemfa ho nchew wo di ase wo ni tumi so kasetia o man mu mpanifo edidi wo matem wo kase eyi wo ase entokwa nyina beba so enye nti on hwe no hu yi okay apostle uhu ne se wonya enkrofo ema womo ekoko guarantee edema no na se no womo ejan na se womo manitimi ede ne ho a nyame dwuma yi obetimi ato aso aya na because ebe obefili se okọ ahokyere mu ana se okọ ka bibi no nyankopon eyi nani edema no timi busa se like wo free mu efia nyame dwuma no obetimi asa de ato no ho so se wo ye apostle aye nyame dwuma no ebie mu ana kwesi kapa me da wase bio se o friends enso hwe toa awa wurade adwuma mu a eno nsese eno nkyese se ujai okay ma menkyere wade ayi Paul and Silas no mkoye wurade adwuma do o man kodi di obi atam de nyame adwuma na o ye no ekoba ne say Acts chapter 16 verse 16 to 31 no oba bi na ode nkom hye ema ni wuranom ema o munya sika bebre okay ya eye akom honhom eye spirit bi amfiri nyankopon bonsam tumi no ode ye wo hwe oni mi so obeka ofi asem nyina obeye ni oye ni ma bebre se ni nipa pen nkom hye so ho nipa pen nkom hye akwankyere so be kan ho asem no edi omo kobon paye no da bia omo kwa owa ni nti ya ohuna de no na Paul mu twamu a no ni sem o kan se nkrofo mienu a omu twam omu de omu ye osorosoro nyankopon no enko a ya omu kire nipa enkwagye kwan okay oba ne hunu kan enukro se omu ye den omu ye enkwagye ho adwuma da bia na mami no oba ya no wo keka no wo kan edi da ko ye Paul ahomete eno ka kire no wo hye ne se Yesu Kristo dimu won fi onti mu firi ni mu ko God Paul who say e spirit bi enye firi ni mu fredi ena spirit no etuye afani mpanifo no nyina ye mfaso mu nya no na abo so enti honhomane so mu tumi hu na de fine edi aba sa mpanifo no mo charge ball Paul ne Silas no mo kire mo twa wo ma ya buru wo sa mo machi papai ni pesika abo no ni mfaso abo no ehani ma wo so ko do ko to afiase omu da fiase wa ena anadwono Paul woni Silas sompa bompa yesa ena securities no omu tise da no wo so se gigi eti ave epono ni nyina bia bi eti no ni se kokofo na dwane wa fanse kan e wo no ekun ho ena Paul si da bi o ye wa ha ye nyane no si na ni mama enti wo ya ni se na me so ede ni manyankwa wasi jewurade Yesu Kristo di obeju ni ofiefo nkwa so edi dia me pese me kan se omu ko huna mane ya buru won ensohe awurade adwuma mu ne ba ne sa ya buru mo chi papa mo je tu omu nyina mo de bompa amane hunu okay ensohe no mko enti omu pie no mo nwane omu nko ba bia mo nya nyame adwuma ne ye eno kwa ne she Paul den ema ni tumi ye nyankopon adwuma no mo o Kristo ni osofo senso ye toa eno kwa ne e build you faith
ma utumi ye adwuma no mo so owusu agei mesra no ommomadia empaye na urade nto ne gidiem ma onya adwuma no di so obusa ame a me yi anu se adwuma no ma onyai okay wonyine no ho nye na mom esore na to no famu aba na kane nnwuma bi a oye ya enye no wonsa nka ho bio won di no kura ma urade ene na babu ano yo eno ena ebebo ano apostle ye de yensem no eba ewiye no wonhu ne se denti a ebiem nsoso no eye edomkuma wo mrahye fie NDC wo mo ayi wo mani ede ama no anaso obia enye na dwen so obekwakoye guarantee de ama no ne se wo mo pese wo ye eyesua de ma afoforo mo wo mo hunu se enye dan ne dan no betimi aba beka because so ye party member ntu betimi akogina bonten aka bibie na enam se wo hu kokoka adwama empanifo wo mbe support you like wo mo ye sade we ede ama wo mo a wo mo wa akire ni nkirima no ede ayesua de se because so wo party mo enu enkire se wo tumi so kasatia wo bia akuya mesa na wasibio unim nyame asemu no 1 Timothy 5 verse 20 Paul can say woman ye bone no yi woman ten e nipa nyina anim woman ya ka no so ayede asu so enti se ya tuni ebe ma binu so asuro oh okay ama omu kasa omu hweye oti ase because obi agwaki kanse hunu ama ya china kotum enti wozo to no na sawo be kasa wo hwe o kasa yi okay ana hunu ya me kire no so enti NDC fo no omu nyini ma okay me de me sere omu pa omu mu anu no omfi ebe yesua de ama MPP any NDC fo CPP for any other party members any young team for citizens no ama yen nyina so ye kasa ya hweye because you say politics inti no amanwe sem inti no wudimi ka de ope bia ye nya ne sa baburu makwan sa wudi ase baburu say fa ni die e ma de ni die sam o baburu num o guy 1 Peter 2:13 down what chere say ni die mfa mpani wo ye mu ye mpani wo wudi ase e du no gwaza o kasa ti obi nti say we no na sam no bi jiri se wonye on kasa sa biu okay on kasa sa biu ena obi nso ho ma on won fa ho wudi ase obi on fa ho de oso be ye no enu an obe ye so ho ye oni ba bia otunfo nye ye o kasa chere nye ye wo prim na kuma ye dendende ebi wo ho wi ase mu enu ntina amagana aye deja bisi basa because of money we no visa bia o yesanka MPP for no be bona baso na ka ya pebi ka kra ye den eni ama no eni akwa wie ni sei enti eya futuo ena ensana ho bi di ma eni pa bi a ye wa akire de odika osua de odika nan de odi akire sua de odika nan tie dan so wo sua obi a ye sua papa de ensua bone de anya no sa wo ye NDC ni na se nyo party no wo so na MPP for ene wo power eno nche se ayi wonya Ghana ni na ayi of say MPP for nya Ghana for ye nyina ye Ghana NDC for ye Ghana for ena MPP so da achi bi so mo mre so no so mo ko na MPP ba ayi NDC ba wo mo so nhwe yie okay no mo so nkasa ntia wo ho ama ye ni di ya ho atem se wo petumi nti wutumi ye de ope dabi enye nyamso no hwe ewiase ayetimu no nyame asem ukoja ni se pe woni begu ase won go nyankopon asem anante e wasase so won nukurem woni begu ase wo se o party den a ayi obaba form one day party no obako opposition so ena ayi wo power no wo so da ache wo so bako opposition what you say NDC media kunyada oma bedida NNPP so so edi oma bedi na wonu say da acho beba to bu ase onyame na si hene wonu to hene Daniel 2:20-21 ogi nka wa be hu
so nyame na mahi fo so no obra wo mase so eti wo tam so nyame say wo bedi akonya na no doubt you will come but we are sofo that's me catch you say osofo there and declare wo ho how many people who say our part B and not party A? It's not good. Okay. Because who was of one who jumped as a referee? Well, and a woody match, you know, because we are all Ghanaians. And the party B or party A, a gun of war. And you dear, and then because I saw one now, or more declare more, it was of war, young from a cuckoo dam one. Or behind the party. And now who's a mature? Or behind the party, why? Why, sir? Who don't party? Oh, sir, you who party? What are you translating? No bomb pie. So just here. No be shankum who and come say. No, I was here. I me who say, Sabe my way, Srabba for be a phone. I got to Jim. Now, part way, man, as soon as seen a back. Part when why? And the politics home commission. And he said, Osofo. Dear, here's how by any cell, but can you answer much in Nipa? And Conscious Huno, and verse 1 is already cracker. Jeremiah chapter 14, verse 14. But your main Kai on Jero. As some of Radeka. Jeremiah 14:14. Was it the Tienio? As some more. Jeremiah 14:14. And some because who Israel says so. The native water for baby war. The Yakoban were ye Jeremiah and Kwa. Or ye true prophet from Almighty God of Israel. Now, when some come say, I can already catch Jeremiah say, now, already catch me say, a trop and a deep one at the semi demon come. Men summa won, na men share won, na men kasa men chere won. A trop any swadi hunu, any nkomhye, any asem any one more come and a dasem and will catch them all. Ebi na ekos wo Ghana ha no. Ebi na ekos wo je afibra. Ya won 2018 ye be ko 19, 2017 ye be ko 18. No obi abegina on December 31st. Afren wo ba ye prophecy. Wa tro nsem e be ko so afini mu nyina. No o kan maako de kire Ghana ho. Sani ye hye nkom. Nyankopon so manipa. Afini ko wie ya ene e go hye nkom. Nyangobo otumye wo hye nkom wo ye kasa anytime. No one hye nkom bia be say about 2040 prophecies. No dey go ho. Edi ensem bebrebe obeka no. Dey coincident ho. Endi asem be mo say so odifo we. Wo hye san nkom yi. Wo kan say asomasi bewu. Wo kan say asomasi behu na mane. Wo kan say asem ni say ne besie e na aba mu no. Wo dey ginim. What they did, a fame, a fame. And I would say, almost the genie penny and Munam. So, Sanya money in Hano, and Fanuka Yatra, and some Hunu. What is one swan on show? Jo apostle yet yemre no ekobe bre enti efutu ben e na wode be ma eye apostle Kwabena Ogusu eje emra sesei no wo eye ahohihia ma wo hwese ye beba bebeli na anase wo hwese eye ne guarantors enkrofo betimi atu anamo aba no so wetimi nya ne fa hodie no efutu ben na wode ebe ma no yo akwe eja me efutu a me de be ma no me say nyame say apostle Owusu Agyei ekwan na wo fa aso no enya kwan papa o kasa no de ma hunu say etiamra enu nti ye de wakwa kotum ndi me sra Awurade say wo hu mobo eni obi biara o wosa suban ni biero Awurade hunu mabo no nsa kire na adwene na NDC fo na so obi biara obetumi akọ animu akobo anu bomodia na ko beli no itimi de futuo magana fo obi a be ya so atie
sa wo hwe mi se mum ye hwe ya no kasa yi Okay. na wa num kasa ene bebua wo se ya papa se ya bone edo be kode wo pe anase de wo mpe se de bible mi ko tu kire mo no nipa ye hwe ya kasa yi na ya nyine ye hunsum nyame yi na yensia enkyerɛkyerɛ Proverbs chapter 4 verse 13 no wo se mo nso enkyerɛkyerɛ mu dendenden menye mu ntontwere na kura no keep it na eno na ye nkwa enkyerɛkyerɛ na de nkwa je bere nti obi anfa bible no no nwuram no nsua no study na wo study bible na wo hu de wom nyesa okenkan sa akeke sua study it so eti Ghana bo mo ya dwene ne yakoma nyina enko nyame asam so ne enya nse huru any political talk any politics a envy enko enkwagie promise a former president Professor Fifi Atamels hwene nim die pa no wo no professor wa bobodi ni onimuma pa kwa broche kwa kyerɛ mrofo ade awa America man ena owai ni nim die ni nyansa no otimi di jawo bi nim die ni nyansa ni adwene yemfa nya nipa wo wiase enya ka enya dan enya wasase na ade jawo wo yene no ma no obusuafo no odeko eti obi anwene sabi akronto obi anwene nkwachiri a man must think before he speaks. Eti awurade num yen na Ghana ho onfa yensi baabi a eye na ntokwa akomamu ntokwa kasetia atemdidie ni niema ekoso nyina no yenyan ne ye Kristofo a o se ye nante se de Kristo nante ye ya awurade waka kire o se obi aso ye Kristo ni no e se nante se de Kristo nso nante ye Kristo amayesa na Kristo po yesa won de o power o tumi wo bia ni bibia so wo wiase wo di ase and for the civil ye de anya no kan wo manim because he has power won ya jinkwa won onyankopon ti asofo ba won no be ebebu ni patent wo ye de anya otumi etian ena ayi apostle oziaje wo nya no abebu ni patent Okay. ena nya no ya president o ene ni baby oti asase so no wotumi mu obi aten ohun yeyi aten yemu aten John Matthew chapter 7 one down eno waka we edimi sra Ghana for me pam chaw mumye hwe de wiase kura kwakodu ewiase nyankopɔ tuma se san within 1 month amase say ewiase bibie nkoye mu obia wona mana de ade akata hwene wona ma yese sanitizer horonsa so sika mu horonsa 55 francs ho we anyway enso ada wo ko office bia ensu esi wo yi wo yese horonsa we ye hunu bi da ebi nsi wiase da ya yare bi e fe no COVID-19 ase virus bi a waba nipa so hunu ne yakunu wo dia se when you know say nipa think twice a dream brain who say yes bibi awurade oye bibi o wiase eti bibi bitime si obade nyankopon etimi se sa bibia at any time he likes because he is in control ne nipa yem ba ne yaso odin atamdidie kasetia nmu nyina no ne nyina ka hu bi ne amebu ofu nipa nyankopon bu ofu the whole world because bone ye koso no doso nkwasi asem emu asem emrentoa ahantan dwe sikanibre apobo ewudie ensensem basa adwamokora de wo hadama ayaduane ene game ne nipa die wodi ase eti ye hwewei wodi ase Ghana two parties na ye strong wo Ghana ha no mu nyabotre na wa ye beto abama ono akwakwatra so ntokwa asem bia anim Misramu. Apostle. Me apostle aduma prempe na make us ask. For telephone number 2 Ejani. Me ba tudwa. Me ba tudwa. I have one here tiefuo. So for aduma. Prempe. You know money ni 0544 262614 0544
26 and 14 02070 20011 020 70 200 and 11 medamu nyina se onyame hyira o Yesu Kristo di amen. Amen. Abusia for aha ene edi edwumadie no ebesi Tuma GH na enede yi de eye yenkita hudie yi eba ye enti so subscribe to your channel na mesese obeye ede amaye ebiem nso share videos no na like your videos no efa emaye wo adwinche bia for bra e your comment section na emrepem no ebekenkan ede ama obetimi nso follow yen e your Instagram page @TumaGH_. Me amidi edwumadie ho chia me midin ene ekwesi kapamene eye Apostle Ajiman Prempen ne de yetwetwen enkomodasene yebesane hia makram chacha on se me catch o say bomoden na hwe too much GH on se me kan ye nyene bone pa ne kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na Adam wo hu nyame ye no nyame no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH behwe ne subscribe bomoden o behwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na ubenya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hyira na